ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ডিমাচা সম্প্ৰদায় এমান সুন্দৰ ভাৱে তেখেতসকলে আমাৰ মাজত গীত গালে জি ভাই 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 ধন্যবাদ উঠাই গানম itu orang apa ilmu itu sana masih ilmu budget kan tema mai itu lah sekarang itu pasuni hilo tapi kita coba di pentuan kita jam apa tu pakai kang hopen kami itu pasuni hilo lah tuan kita jam coating kita tu pengelang tu kita ini pasuni hilo ini tu antisipi rasanya jadi lasi ini tu masar atau lam than dia phang na pona le bong lo pen lam ke than arti biding lo lasi nang itu la bahera ni tam jam ko ting ni ro an me pen be lo puthot kaji ram sure dia phang si nang itu phang ase ke than pachi lo non itu la the tu pona la ke bothalan sore ke president ake hai Vikram Hanse alang ni ke 30 crore denge Bicara presiden, alam ni para si, langit saja para polo. Atau dia langit nak pulo, langit ini pun nak pilih kok, ini kayak kira itu, ini kayak. Terima kasih. Operasi Piniladak Rongban Timur Maklam along APSLC band mass joining Kepapon Langso Amai Mai Kecepon Mai Head Hoke Hai Lapan itu Kopai Kime itu Asam angkan lo, tapi asam assembly lo, inut, kapherede, tapi ahok alam, kejong duber hai, MLA ke hai, Okhil Gogoi, tapi pilih itu kupai kime, itu APSLC lo, amai pu, Sir Jai Kathar, IAS Peter, lapen pilih ada. APSLC along Central Committee, General Secretary, Professor Sarkiri Rom Parakehai, Lapen APSLC Central Committee, Asongja Doan, Lapen APSLC Central Committee along Women Wing in Charge Secretary, Rita Kamsapi, Lapen Ahin Pen Dur, LAC 3. President Secretary Penchenglo, Inkoy Ratro, a constituency lo, a President Secretary, Lapen Piniladak, Lumbajong, constituency lo, APSLC lo, Nanga Pantang Dunjia Pan, BJP party Penchi Open, Nanga join you, Amulu Tumapantame, Kadu away Pangum Pepen, Nili APSLC Kardom and Pajigo, Kardom. Nilihin penlam kejai dinoji athe konglo athe ma piniarni APSLC ke claim kedam ke mesel jok ini tu masar Jai Kathar doar ke than kon ke mesel jok asam angkan original party ingtang kring tung dame APSLC phan BJP apan parem ulpo paning chethepen pinyeson MLA Okhil Gogoi MLA to par tabai king on che tongdolo la MLA secretary nai lasi Okhil Gogoi party de Lurin Jyoti Gogoi AJP party tum tame ili tum phan ang tuloje non ke MG MP election bangke Kar Bianglong NC Hill Jongsi BJP akan parang beki protante
MP candidate lake APSLC pen jai kathar pasi piwe nei gujaran lasi lake history piniari lake tuhan thedung arni kusile to APSLC long ke claim ke down asong ja pi tu antame ning jibi po kusile ning te polo la penon ke wangja por hutame ansu se ka jesong ka pantangja phan ansu se tu 6 schedule rona tank pen ilitum phan ka implement long FJ phan la pen kar bien long NC Hill sarar ke man articles 244A ka pachun dia phan la hai hui ka pachun dia phan ilitum inton te bin pen ka jesong arja group ko kusi pini lada rong ba maklam pen name kar bien long atau anu NC Hill sarar phan name puthot pachin itulo la ke tan trim pen slip lasi ilitum chinilo non kadu kabe kame APSLC party phansi nan chulang pronglo jai kathar sar phansi kupisi kar bianglong lapen NC Hill sarada kiman pachun thekima thekhema labang so dan chulang prong khang janglo labang so rada tu matning ke thenai apora hut labang so bongo sena lapen RSS atu APSLC jakong ka bob di panang bodilo kabor ia bang ke lain lo APSLC phan tangka maha penang nam je phan gorilo APSLC phan partiang bong nang ke thak tu je phan nang gorilo sita pilihan yang te duma nang thak weden non kai tum sar jai ka tharo si antol central committee ta alga dudlugo CC committee ta alga dudlugo LA3 constituency ta alga dudlugo hey lasi ili tum phan non nang ke ther duji lake tiun e onglo lapen kacardak adu silo lake litumpan nang kidnap tahai sida pilihan litumpan nang kidnap lo pilihan di kursi timu litumpan intang muncul nang kisong tahai nang lo gede lasi litumpan indut baik pada nang kidnap ning kali jongsi alang litum jongsi autonomous state nane Siksinong dan nep yang sikit putante APSLC lagi langsung marat doi itu panen kidnap tanggalu lajong senang kidnap untuk putante kidnap sih bukan cuma panen APSLC panti kali mana lalu lasi nilihin pentan pun welo ini tu masalah tu undulan lapen ini tu non hejong okil gogoya ke hai pendamel tu kaduk kau yang lam itu cini ponen lo APSLC phan ka pantang duji asongja pinyar di ke kar biang NC salong petrol kalilo asam arlo angkang tame regional party tum angkina cerap dun po bila jejak tikanu lasi non kiranja por itu emethan kacar jap thai tum char jap pameran po lapen non labangso parliamentary election hut ke jawab bang itu APSLC phan no hok pen name ko sol pen noy jat pen noy ele to masar jai ka tharpan pahai vek ko sil do claim ko nan ko lalu bodan be ele to makeman la pen ele to kidu ke kela amara to kisu la bangke to chun vek ko le to ni te pon la silin pen aporta long do e aporta nan dio ni bodan le minjo lelo he mana to non her jong to kedong MLA pen name ajupon lo ahok la manang ni than ko lamlo nilihin pen bangke nang le tumanglo ningkang sang labanso rat nang kacetodun labanso ningkarong atadong pajir pensi dilina tuhan kaduk we hanta kacesong kar atadong pajir pen son thom slogan hangkot pensi dilam the riponi checkpo lasi jai kathar pahai nama APSLC pahai nama hempreg longletik hempreg longletik no autonomous state no autonomous state terus akhir di partido ini tu ma pakai hai pikir masih pasamiesen dari itu makan ini tan perempuan uthor itu melong lam ikebedai pun dia pan ini uthor rapor pembentuk central committee along organizing secretary kursi itu memakai hai
alami pasti ini apor di porpo mau head saya alami pan bikin net pen yang lulang lasi alang liwe itu pan lami pedai pon So, pilih Rombang Timur Merong Abang Sobat Sobat Kamlong EPSLC Mas joining mat esik awareness along Mai cari pemain pokok hai Lapetur ke Cimhon Rajodol MLA Akhai Okil Gogoi Lapetur ke Cimhon Nai Di Tomasak Jaya Gathar Alami ICTR Lapen Central Committee General Secretary Akhai Sarkirong Parten Senglok Dais Lok Edwan APSLC Somja Pilon Lapen itu Tinyahin Benkebang APSLC Amembar Zon Aphan Jadi C APSLC Kadapadi Lokardom Minarok Pilonam itu Mahidune Pen Dili labang sohong dari kerja blokot nang jumanta suri-suri kada pajelo laben detensi dili kerja pihai ni ke cithe komat pe dili ke lomba pulukan dili ke detensi ni garam ifansi ni mentara manto dia kai sargai kata meza ajok ni labang so ajo tame ni pe klub pe dili de sonu do haidar dira mi hanli torop pe pe ni sampai dili kailo ni pe ni lo pake dili ke detensi aholam kalingge kursi mungke riho puri alam itu manis ke amina lo hotel amat apa tinggal laporan karti yang ada sini panggilan kidnap nanti kalau itu alam itu lo ngaduai itu riho juga lo pelotante upia doai lo pelotante kidnap nanti aduai ke lain lo lagi ini ingong phok kiasa lapen lambing ro kiasa pani puitung nang itong siya hok pe kali kaya mo ya kumpulante kakitne lo bangke intonelo nang itong si hempre nangi artikul 2 pa pa chumai protante kitne perlo hempre lo melo nang itong ni kami alam tuman pulo nang desi theka si honma nili kay nili jak mo kalilo karbiang lo sa karbi tuhilan si honan po si pulo कैसे और इन लोग कैसे लंबिंग को कैसे के जोंग सी लोचा भी असंख्य प्रोटेंटे कोमाने हैंड अप पेन अलग हम संदम थॉट पेन गाड़ियां तो थप प्रोटेंटे लगे कैसे और लो मारे तो इन लोग कैसे और लो मा अब लंबिंग को कैसे और लो मारते हैं कोमाने लोग कोई कहते हैं नीचेलम कोमाने अपने को प्रोटेंटे कोमाने डायरेक्शन लो नमी तो डायरेक्शन में रहा भावना तक ना सिरान को lagi kilang dia ni abang so saya yang kita mencintai tonanku ni pam nang kita yang salah ni mahang nang lam sapi kusi kalau dak engong phokiase lam minggu dak kiase ni pam abang so sinang kita minggu lam lo tang ne kupia odo lagi elu ke kali di lo jam ya so ma odo ma mate kupia odo dak ni ala so jota pulo muni dalong ke anu tinta coba dia hut penge katengnya tado kali dia tu maron bari nang tunda si chuar kilo putante hala kibo hut batengnya tu tado ente hala agnam kala panen ke tum nam ka ro mane tado ha agnam na tum ka ro mane de la sona bang tu mat thek mai pulis ka non bang la bang so kaman pa ada ko ade non bang kalam kaman palisi nonglo komalo palisi nonglo program de siem tulinam ro hangelu Alam ya gundangan itu isi, ni panen triden, ni tu makan la solo, manjai nu terong na panci la solo korak ke pacuan dom belutang de kaki, hijau ke pacuan dom ke kerak dari malam itu mata. Hah? Lahir mak kiamu ya buku ya. Ahok beto, ni panen pun dulu, ni mobile yang tiap dan ne. Nili hema soal pan pun cilo lan pun alat pun apa cilo oleh pelutante lah helo malam tu dua jam ya so awal tu kente, ha?
udara tu loy mana kan hato ande kopia o la potante teroris o lepilo ugrobonti aglo ke doso naso tika ugrobonti ke enge non lang tuman ke sabonpo nini tuman pipi hanpulo ke sabi vidro gop ho ende hala sohora por pilo mata ke kete nini phanan ki kine por pilo mata ke kete hala sudimat kanai hala sudimat kaja ko nai puro kete ipolo mata ke kete Lason sim 1969 to hempe ke handa kadi penan ahogalan tinggi tuhan ke apran kami agude situ pini yang di otonomas ke kilo ke lason kasor perlu Komala tuman yang presin hala bongo sena reses pini bongo sena tuman reses tuman ni karong EPS jeli dar panggilan tu kadi yang dong de kidnap purutan te komala ni karong ke RSS bongo sena hala tumsi aning karong no tini lo chami song phang kangti na tuan kewan ke lamding ru kese lapen inglok po kese tumsi tini karbi lo chami song phang kangti na tuan ke da lo purki bolo man tu lo ke kang te kang kaswa akangti na tuan ke ni lam tu hale karju kali ni lam tu hale alami jumjong si kalian ke pan kanghon pulau tante inglo ke pan kanghon pulau tante government atum council atum kupila ke jok hala si opya tu nai nili phane nang opya tu nai kali kalian ke inglo ke tu kupia ki sum hal ta ke hala si lang tu nai ke nang hala government tu maning hang ali jok jek hala si yesa tu mo ta dai kupia lo dalam tu na labang sosong ke seng nai ka hang mat heng nai ke Kuat pala macam kente, lamang solam lang tum mata naik perlu. Tapi ni sialan dicuci, nili kilingke lagi mangkala hello, itu masa jai kahar pan apong kapin rem. Apemili pan kai dai nili pi lamang somai pensiam tuliran rohangan perlu. Nang ni gunda, prapjin pen karbiang long pen labang. Si pale sirangan pu. Nang jom di gunda pang lain pun tanggal ke monsam di tudel. Nang ni pulak karbian long ke monsam nelo, komala monsam tu yang protan te biji dia gomen. Te kursi ti mungkan ajo bagi truk siapa pen. Bang truk agunda biji dia gunda pen senglok englok pong kese lo pen lambing tu kese to yang pakai lake monsam lu mau itu tante. Hah? Lalu monsam dia tuliran monsam mau mandel ke? Kali. Lasia lang ni prapjin pen, labang so gunda, atum panang li. Cepat cepat sirang nangko. Purutan ni tu ke alon dam nang kohi. Mau nang dam dah labang so. Ko dalam aja bantang purutan le nang tanang nang ke klele nang lah hello. Jadi nang kuit siap tuliran rohang pan. Nang pilih siap ni bon sinang li. Tangkat homongi muani sila bansong hoy udah tinali pandak kuda lo nang poni mana poni mau silang lali pandak nang ini pala kanang peni panti nang gunda nang baibo nili nang panti cuy je dari nang kere nang ni helo so tangan kading tangalo nang kere tiki ke bangam nang si bangan tiki lagi tulirang no hale tiki kali tulirang no hal forensik betul ni nak tikali nang prang di sini yang masuk orang itu. Anam si bangan tikdi lagi. Anu tidak kasih banda. Lasi nang ini jadi tu siam tuliran rohang. Nang gunda pada asal yang kita yang nang ini tuan milu nang. Anu lalu pala masuk ke apa? Lasi diri. Kijut sila bila sami Islam nang ini kita port mula. Kijut sila korban sila. Itu masalah jaya harapan, ada masalah kata biji top ekbu. Siang tuliran rohana gundapan, orang tiap hari bilang dalam kepalingan gundap sini punya Tuhan, gundap sini. Gundapan palingan bilang, jaya kata yang sebagai kata biji sini alami puluh. Ente doktor mongbe rompi, ake hayap hike. Rompi punya alam kan bisa lo mande, bisa lo malah tak kalau betulan. Tuliran rohang nanti gunda pada bangsolan kau peninjat
pulo tante nilitum romara pabisar dam nakogi nang tundel kabisar kali nang tundel bang solam peninje kali ini tuh sar panke kami romara pensi lam rai dia lo bang solam ke wandiloi bang solam komanda peninje halas ya kai tunai kusi romara penlam kau nak lo lagi lagi lo bang solam peninje bang tondel labang soalan kaninje bang tonel lapen isialan di pulang kese inglang po kese lambingro kese akan nang celem ri kursin timu nang hem nang pipai tu lain loma student out ke nang itum labang soalan lokong animan ke elanes kacipima Jaya kursi itu mahen tidak bernangi, amuka yang tidak bernangi punang turun tahu masalah di tangan mate. Lahirlah mai student out, lah sini dikecuring lah non, ingong polong kiase, amembar di doan, lah pelam minggu kiase long di doan amembar. Api apa tu prabjin dalam turun pen, member pen presiden FC, alam tu hemalong. Mesen lo pacaran dunia pasti di dalam paculing lo. Nami semua jongsi lambing lo yang selong member penduk lape lingong pok yang selong member penduk mo pro tante kewang dia nike nami semua ada kit nebelong siamen duduk kok pulang lagi. Diri puri lagi. Lasi la pravjin pen. Alam itu la bangsa membership lo penentu ke kanura. Kelo kaji song, ahok kaji song nang jabulut. Laki nang itu makan jena tu kami sempu. Kidnap ke klan nampen. Komane orang nak klan nampen ke IAS IPS manu deh. ACS officer manu deh. IAS IPS mani pelotan deh. Nang itu UPC exam atau bunuh yang somarpan. Lah ingom pokese, lambing dua kese yang lo dulu pelotan deh nang somar silake karena hawa kelas tahu. Lasi gargen tu mana dicuri lo. Prabjin pen harus somarpan dalam so membership abang budget handram kapek kalau ketua peduli hilang kemana peduli mangke lapen kidusi ini asami salam India jelo Dr. Jointo Rompi Dr. Mongwe Rompi Tungsi separate borak state kehana long sialang tu mangke kasih projuran tengke daksi dulu Komalo kaci projun ke BJP RSS Bongo sena komalo kaci lang ke Dr. Mongwe Rompi si Bongo sena ke wan lagi I am along jauh ini nampak lagi hal Bongo sena ke wan pame komalo Bongo sena ke wan ke Dr. Jointo Rompi Mongwe Rompi lapen tuiram ronghang ke hai si alam isi Bongo sena ke wan lagi APSL situng kali APSL situng ke kaitan pulau Bongo sena gopek, muni tu orang imam di slogan hang, RSS gopek bukan itu di slogan hang. Kita nama itu hang hai, Bongo sena gopek bahai ma, BJP itu hai, RSS gopek bahai ma, hang hai. Ate Bongo sena ta BJP long sido, RSS ta BJP long sido, lasi alam itu ke BJP atau Bongo sena atau BJP, diri budaya manggil. Lasi Asal Islam thani pusta por dolon ni tham telo kasi kadoi panat kurben isi slogan han po swanti slogan han po dale tu ni lam pakai badal ko nang dura nahan dale nang teman tu ni lo ni lo si la phone induk pik tabang slogan ini cipang samjin ni hangla ini cipang samjin lang ni lo bang slogan nang dura deh Sing Sidul long live! Long live, long live! Sing Sidul long live! Long live, long live! Jai Katha long live! Long live, long live! Jai Katha long live! Long live, long live! Ebesati long live! Long live, long live! Ebesati long live! Long live, long live! No termostat! Glorious! No termostat! Glorious! Jakong lang no pabir ng ma! Pamira, pamira! Jakong lang no pabir ng ma! Pamira, pamira! Jakong lang no pabir ng ma! Pamira, pamira! Bongo
Rigo, masih hitung organizing secretary, kursi itu mau kayak tadi. Betul itu ngambil pembinaan PG Headman itu Secretary of Law, Senator kayak pada Polimono. Praksi ini ada APSLC Made Jakong Kasih Perang Melong Namang So Melong May Teripon May Bokai Lapen Eletong Malkang Tunay Eletong APSLC President Akai Sarjaya Qatar Retired IAS Officer Lapen Central Committee Long Arpukedo Tum Anapag Lapen LA Pen Nakasitong Arpukedo Anapag Pukang Pituhan Lapen CC level Lapen PS level do kawai pada is western yang kau patame nili kacau song kadang mana tu apa jadi kau kadang. Semua jo kita jam recording kira tu, nama itu jam kira putar peder lalu kau ini pajuri rate mal juta po. Lasi ini tu non tengok kali mat crossing timu mungkin ada tapi tumpal hal lo lasi non lo ini tu BJP ada kong di bawah mate abui karena itu betul tengok kan lo. Kopi apa program deh jakong tu tengok oke muni tu tumpal nak kori. Sampai jakong di bawah program deh muni tu tumpal nak kori. Kali mana deh jakong di pura pos mana deh lo BJP tu ke. Lasi non itu ke klaim ni bang ke. Alale bang kidnap pada lo. Tanya itu kopi lo klaim pada lo. Deh kidnap deh lo program deh itu aroma tempe tu jesong nak kopo. Lasi labang so aron itu kongan lo belum di program deh itu IPC betul itu Indian Penal Code dalam itu pun dalam kopo lagi kang saya lo lasi kidnapping akias program deh itu andengpi halo itu orang hoke Brazil cap labang so seksual itu nggak menampo hal dake ningkan proxy lapen fine kami itu nih itu labang pun asal klaim deh program deh ningkan proxy yang jauh lagi lapen fine itu lagi kodo pangsi lagi topon. Lapen nomor ini apa ke? Criminal conspiracy bro. Itu IPC ateng pen. Section 128 B ateng pen. Kidnap kanggu. Atu makan itu pabonan kopo. Lagi IPC ateng B. Harus sirain koi. B ateng pen. Siklojong trokan. Kata sama jangan kopo. Lapen fine lagi itu situ na kopo. Lapen nomor itu magalelo. Alai pan hem den sih pengloposi. Ipat hilang tahai lumile. Planning loko positum attempt to murder a case of a people kopo nasila ke IPC andempi halo ke thomra doxia tempen ningkan captain abad itu tato man case ka ke pila kopo bag jail jangan kopo nasi APSLC ke komentu ni tak kapere ya parti tu lagi kali makalande itu ke agon hansi tum kanza posi ile tum fere ne umal itu nang kidnap pode ne non dak alda prosi challenge ele do mahan baik tu central committee bhanale alidar sandale ele committee alidar sambandame ba women ring alidar sambandame komania bang pu jongsi ot nanu pen ke ko tapen kenep kan hudo ko de langsung do ko plugante ile to APSLC pen ke aron bensi amoy ar buter na ko lapena gunthune ligi tharang ku mangla helo non ke jor de dasmet council tu ele tum akhi mate kar gi lapena no aso akhi ke jor ka so do pe dona velo no do gadi ele tum so cheng hanta akes tale teslo 1000 bighas long de ala bhi ma do so mai ma so rasi ke jor si lang nomor 2 manga kono klan tulilo sainik school popalo ekdom nandom nadang pat jolote ekdom mesen popu towe malom ako putra data long tulilo school fees ador ki soke don masko school tunga kalwari school na chupo duli ador ki so kuman na tum chupa dulu poda seni school de ador itu ni khali si lo bensi towe langlo 1,69,000 plus adu ni khali si lo somara da school fee nahi unjima Ceklo yang si itu para ini school fee ni piune halada ke ceklo yang 1,76,000 79,000 bote ceklo yang si suri si bas sel fee piune makan dia tu lasi tu malu itu bilang kami lasi
lason ki jor kang buken non kan kali ode don mari tu ele tum Karbi Anglong along leke kwa la sima 10,434 square kilometer itu total land mass of Karbi Anglong de ele tum east west Kamrung pen 10,434 square kilometer pen non ko agona adu itu tu mana tu nang phale thore Komamala Phansi Council tum ki pila number 1 Kaziranga Karbi Anglong Elephant Reserve ing narsi arle atong mandame Karbi Anglong asor mandai ing narador dumnaku council tum khasi 3,270 square kilometer ke ing naraphan ra pidelu number 2 Dhansari Lamding Elephant Reserve lata Dhansari lata ing narador du bnebir komot council tum lata 2,740 square kilometer Lamding tula laso area bage ina phan pidelu dei nomor ke thom bage East Karbi Anglong Wildlife Sanctuary ono lage 221.81 square kilometer lata pidelu munit tu Karbi tu ador ni tu council tu sini ni mane tu ke munit kali jana lang hayo hala ina sia dor dumina tu mate tu lage lapen Gorong Pani Wildlife Sanctuary Karbi Anglong 06.5 square kilometer ke lata marala piduma dor dumu pomat marala piduma reserve delu ndo thule ako number 5 Nambor Wildlife Sanctuary Karbi Anglong lata ko pithuli lo council tu 37.00 square kilometer lata pidelu ako to thule do desi amechi pathe dosi Marag Longri Wildlife Sanctuary Karbi Anglong Marag Longri kunci lo bali Sidungi Silveta kung tahu dalam musik asma konsensi pakai pidalo walau tiga 451.00 square kilometer pidalo aku ame pleng nah marah bisa kau domna aku pituna musi North Karbi Anglong Wildlife Sanctuary Karbi Anglong 96.00 square kilometer pidalo ande no dak calculate ande Karbi Anglong along leke 10,434 square kilometer total de Karbi Anglong along leke east west Kamrung Pet anke jontu api tuman pala itu gitu ya council tu ke peke Kamrung Pet 6,821.86 square kilometer ke peke no nahin kwan dola kole ini tu 3,612.14 ele tu menit tu kita nanya thai along de tu mana ni tik tik ande itu masuma kuna lo de ru kadi itu masuma kuna le tu do boge do thai lo kadi lasi ele tu non APHLC perke aron pensi tu ka sedang ke je bono lasi aron lo ke to tado rule of law bre aron si tu apang si din tong chak ni aron apa itu din tong tek tek ko de hala ke lo aku makan ke itu teng jorong todi artiak jorong ko itu bar hidu lasi rule of law ende itu ne pejal si tu aron apa ki chak pang che lo nama pang che lo nama ingna do themu ma Karbi tu ma do themu lo ta la Karbi tu ma do themu di sedat tu ni ra ma teng de ingna sia do themu na lo lasi ile to masona saya no pange ile to mo pen pulo kali aron alo pen amo theng du nei la pen ile to non MP election make ile to makai sa jaya kata transit ile to vote pinapo ake me sera bang bupane tu ni bai hote lai maran lo di la council tu ke jorta along le tale ile to se ba tu la po la pan thang sin la theng to ko gado Akhir report ko ele to secretary of law alam ya ron alam itu mani than lo posi alam di mana itu report ko no bagi itu kidu kita ko sama lo si itu central committee itu dolan dan dia Johan lo apen ni ka matha bangke da namai lo magang tom lampa thane si bulo setami mohet ki to mai itu kece yang bangsi baji isi lo masih ceng long lo masih dere lo si dia kalau lampa thano le to mana tami aku langsung tha program ko itu arrange semua aku itu boli kono na. Sekarang bagi itu aku dulu pasti itu
Party General Secretary Profesor Sarkir Romhar. Alami Pati, Lami Pati Pakor Pono. My report, my program, Kilo, the Lamini of people. Pating Hong, Hey Songjapi itu, Tuning Rilo, ini tuh lapune jam 2 tidak Maya Bangga, Jobang Menepu. Lasi, unan mereka bagi itu gitu tapi itu oposisi. Itu tuh parti pan, aman dipen kado kita di kawan kita dapat tapi ini lalu kita ngece pan, Tuning Rilo. The Maiter report, my program, Kilo Francis, the Central Committee. President Ibu Masar Jaya Katakan Channel, APHOC Central Committee Asomja Post Sonja Pikan Channel, LAC Committee, Constituency Committee, PS Board Committee Kan Channel, dan Rong Masar Lapan Kan, Lumajang Constituency No, PS Board Committee Lapan Kan, APHOC Pan Kacing Hon, Korte yang Jodoh Mantame, Nelin Pen, Nalekom Han, Kaceson Kadong Pipa Jodoh Kadong. Halang news pasar di dalam mengenai nona channel orang tu nak orang tengok po. Jadi nona darlah mana ni ini karena ini kita tengok kan nona halang BJP untuk meeting bom. Boisa school of law. Aman bidasing ini lagi ni oh sudah kali dah. Ani kaya tengok lah no. Kami thang sekarang ni lo deh. Nona itu halang mobile tu pun lah. Ani kaya tengok lah no. Ni tanya kita mati ho. Halang ucap kau tanya kita ni. Fana kita pun nanti kita bila di puan dia tu. Nih panan dia kok bosan nih kau itu, kacau patin. Masih nangkan dia kau tak ada kerja, BJP orang jadi. Nangkan telur lagi itu deh. India Prime Minister mau api India Presiden mana bang? Kan sekali boleh kan telur lah tuan dia. Akam saya ni kami bang. Deh, masih cepatin kamu. Ini kau kamu tahu. Masih isian lalu. No, saya have no meeting. Our constituency meeting, SHG, saya have no meeting pada waktu BJP itu. Langsung meeting along, nanti tu nak laporan dari 90% ke Saktimar mesti ini insumar tu boleh. Tapi apa waktu tanda, saya have no meeting ke tuan, ke kher ke happen konon, orang orang yang pensi meeting lo kapan room. Lapan kalau Saktimar tu ke plan saya rata. Acik tim 50% kaya lagi APHOC yang Saktimar. Lagi BJP Saktimar mesti makan nanti. Meeting lagi itu tu nak cakap lo kan tu. Kalau langkah ni jika cakap kau itu, heran kau ini kau ini lah, kopling lah, lahir video sih kan boleh itu apa? Lasi ni BJP ada cara apa? Tim tak yang long kerja kau nak curi kan tu lah lo. Nanti tu ke ruling party, non dan nanti tu ke EMC yang mana kau tu bonus. MLA का चुबों लो, केमान वाली चुबों लो वाले होते हैं। अब पॉक्सिंग लाम करने के लाम कान से लगे पिया नेहरू, लाहे के तो ओपोजिशन करने के नहीं लाम आती। लासों से गोबों को लोग मिलेंगे, लासे तंका बिजी को आलो हाला सिलभमपुर, हाला रोंगेरान सिलभमपुर रोंगेरान लो मिलेंगे भी बाके, पैसा रोंगी को Saktimar तो हाला हाँ लो, हमारा अपियार निकल सा भाग गया रोंगा, हिची लोगे तो साल जो Saktimar तो हाँ Kuanan bakal mampu, awe poisa kira, mana awe ya poisa debite. Urun dua emel sih han, lasi lahan langsung kacu baik tak, lapan kira langsung kira jopor josi yang han tak, dan bagian nanti tu buat dongdi kucing makan nanti, BJP itu. Kagian long celakan lo, di mahasiswa tu long celako. Apa sih non upcoming parliamentary election ke, nanti tu BJP itu hanya isu dah lah tengkir orang kelong, kopi dia long ni cikip sisi kau ni kipiran ni. Kalau urut tu, saya berdoa dengan bersinar itu, isu yang cot, otonomos ke isu yang dalam bercia tu, unik saja lang hut, akap lang hut ani jekan ke, prime minister lang hut ani jekan ke, sita BJP dan jago orang yang ke, ratu ani jekan we have a small state agenda, mana itu handbrake BJP agenda tu bukan, ratu ke, kacu baik darah. Deh, lalu, tapi pilih negara kita berbagai isi ini alam, lalu nasi hantu kalau itu lahun, Rada pan ka puto bayan si dili clear iso ki mati dili kaja. Number 1. Non BJP atau sosial media long itu bahini la kamanghu ka joblu to ke topatu.
Kicia soto mapan motari senamen dan panji buat tungsi kicia soto pen celanglo. Oke gue tunggu lah kalau apa yang suruh jadi gue pengen tunggu cinta kalau. Nomor 1 clarification. Kicia sopan motari senamen panji kualo lake Guwahati High Court yang 2016-17 dan PIL case hayalo. Apa sih yang dia cakap sini kehayo putan ke kicia sopan yang kalau motari senamen impact baik lagi. Motari senamen impact baik setelah lake council election MEC election pancol. BJP itu nggak manguri. MEC election, council election itu longkeng kicia itu vote dan pidu longge. Election itu pidu longge. MEC nama longge. Laban model lake claim back longge. Lake paragraph 2 sampai paragraph 7 masih tahu tahu. Parliamentary election, MP election lake MLA election longge. Paragraph 2 7 lake lagi gay. Lake general election. Lasi BJP itu nama itu constitution tak cini loh kalau tak nama itu rara pertama muri. Ahok lang tahu. Aku nanti pek kalau tak panggot tahu. Nomor ini bang. CM tuliran orang hantar. Imut CM loh kan lam kanija bang constitution cini ne pada panggot tahu. Ini lima be. Panggot be. Alam yang kupilo media no kanija ya. Paragraph 2 sampai paragraph 7 dalam tanpa proses dalam tanpa ini itu. Paragraph 20 dalam tanpa artikel 163 dalam tanpa. Nasir kan jadi. Ada paragraph 2 sampai paragraph 7 dalam tanpa proses ini kupilo kacirap deh. Langsung lama lagi cini pamita. Paragraph 2 sampai paragraph 7 nak non tribal fan voter sampai ni fan ini kau masih lagi kita. Langsung lama bunyi pamitu non tribal voter Bangladesh sekian Hindu Bengoli itu Bihar Kelantan itu macam mana cara itu masih kiasu non tribal itu kita. Ini lah artikel 20 paragraph 20 tribal area kolam tanpa APHLC itu kan artikel 163 dalam tanpa itu. Adalah answer kepada CM sebelum constitution ini dalam mahu. Paragraph 20 62 orang ketoken kami yang tribal area. Lasi ada tribal area pasti non tribal bangke thanude. Wala tu ganjeng deh. Paragraph 7 dan lagi oleh di bawah program dalam Council of Minister Governor program ini wala tu ganjeng. Lasi jadi puji bangke dan 60 habar kami yang ada paragraph 20 tribal area lo pasti Indian Constitution article 163 ke lagi dia ladake governor atau amethang power charge akun lake 60 the Constitution of India paragraph 20BA masih tahu dahulu paragraph 20BA longke governor atau amethang aja kong charge akun lasi 163 lapan paragraph 20BA lapan BB lasolah CM atau lapan non kedobong ni atau lapan cari pamethang lang pamethang ane panggo tu kan tu kerana ni itu tu non power doang tu satu ni je power tu mut kerana ni itu ke thomala ban dorsi rohang lagi si rong ni rang lang ni je kupilo ni tu BJP tu ke 62 phata aru je tu ni tu ke lo ni tu ke akan je tu aru je tu ni tu ke satu nomor sekian guru ada ke job ni le tu lang hai dia rasa panggo phari ko ni je lo kupilo kasi ni le ke ma hote assembly lo mahalo tu nomor sekian lang tu ni je tu ke lo Article 244A autonomous state kimji ko dan dari to kala ho Indian Constitution law. Article 244A aten per karbian law aten di bahasa lohan. Autonomous state salam di ko dan 60 dolar lebih ko aten autonomous state di nai ko dari to ho. Ente tu 60 dolar bhi ulama. Une lo gente. Lasi la thek chini ne negara ko pa otha bhi. Phera ni. Lahai confusion ala no bani. Nasi ni le television ni pilo. Nasi apa yang belo? Hidup siapa bang lalu? Non keramji suri ini lain pada plik. Parliamentary election aku jongsi. La radio ke non ber. Film ke hang ber. MP panu se amuli panu se MP pawan tu gomlan kalau nanti. Muafi ke kopi tu mai hanti pun itu kan hal sini pilo. Apa sih? Non le prangi bang jalan parliamentary election MP election tu bang ke? Election MP election sih kita coba itu masalah jaya kata. Alang lihat MP Pamandra dia masuk di parlimen long ningkan proxy cap selesai itu atau mau sekehang atau mau sepahang dulu kan sekolah ketika berita koyo ketika berita nasi BJP tu nak boleh deh
BJP itu lahuri di tinggal sekalinya lo. Kemana MLA opsi kau kira lo, lurin cuti kau kira versi. MP dah ada kecil, sebab kita tu lagi tahu lahai lahuri. MP kalau tu masa jaya kata se turbo, itu yang jasi kerja. Lalu ke tribal aturan, kardian lo kan di masa tribal aturan, lalu BJP lo ke jangan lihat aturan sedang prabjin dan nanti tu. Etia Chelsea long ke lagi dia versi nang itu hancur diri lo apa nang itu etia Chelsea long bang lo pro tante nang itu mapan aman apa yang itu nang depo lapten etia Chelsea long nang itu mapan aman nang piji lalu kasih diri kan pada lo prego wetik dan itu sanksi pasal ini bersih jadi lapten itu tahu kalau akhirnya di partai itu mah General Secretary Profesor Sagir Romorkiai alang ni kal green pen alang ni tuhan alang ni thang ko ko akhirnya di partai itu itu yang bego nasi itu lama tu pun sekarang itu mah Vice President Rajesh Kisokehai Patri ni apa di pondok so pernah itu masar minggu ko akhir itu mah maida gitu nasi cumi rilo tuhan itu tu kami nama itu buat itu tolongi nasi lama tu sekarang volunteer supporting kita tu war kita jam supporting kita mana tapi pernah lalu kemana ini panjuri dia APHLC Lumbajong Constituency pe mass joining program ipatir people mai cari pot mai pukai lapen central committee mai pu Yai Kathasa, lapen Secretary Sakiri Lopar, lapen Central Committee long claim lapen, lapana, you drinks penagis tongdur, komen drinks penagis tongdur, dak dipu, award committee tim penagis tongdur, a constituency tim pen, nagis tongdur President lapen Secretary, lapen, pilih dak nagis tongdur, Herangke, lapana. Kato boleh nak sekolah orang pun kado begitu, kado. Pilih ledak, nihang long kita, patua kau, mati, rompang timur, lapang so, amai, lapan, akit he, ipaman he apa? Nili Lumbajong Constituency Amaipu Rajen Tibung Othang Lingang Long Pen Juru Parping Lo Lapar ka alang lo kacera tu doa na tu phata akhiro pilo lasi pili lada amai ke pamampon mate lada Lumbajong ara doa na kirang jilangali Rajen Tibung Othang Akijamong ceratun berkoma, katong nila ceratun berkoma. Jadi hari sinong ha, suruh. Padi ngomong delo, ngomong bajipi, apor jongelo, muhet ini tu kacupha, aluhi, MLA, akhir gubol, katong boleh kacilipe, asong japo, alam dikalijekan. Karbiang orang non kacarimo BJP tim karbiang orang kita siap tulisan rohak akija pat karbiang orang ning samse para pagala kita tuji daklo aholo karbiang orang tetlo indiang kang tiarata nona BJP pat bage Ninggang samse pakai petan thayal. Kopiah pot prote Central lapen state no rangsor government kacari ke alang tu pupelapot ari kacirung si Jepang dulu. Lama airport ta jual dulu privatize dulu. Langsung kasih petan. Apa central government apa state government kerana company tetap apa ke non pakai bilang privatize dulu non pakai company tu harus bilang
Nolada itu karbian ngomong siang tuliran longhang akijapet alang ke klaim kubilo lahir bordar ka alang karbian ngomong arah pal limpang samse non pula pasi mohon tolong Ladak Nagaland akita ita son thamo Ladak ka border ahoy ma non puda jurule plane alam Ladak pikir thekhe la son thakasi Ladak airport along la son thamo to ana achivi asuri lore non ba ke airport pome pe deklo central government ba Lason taksi hoda solar project tak ciri suri kheder ke solar project men tabang solong me kepek pen karbia rong kai son lason lang di klemo lason taksi ladak ini tu dibupen di bohet rong pangthiro lason hamo haladak Kau tikin ju komen pen karbiar rong kibri, lahai pensi karbiar long aram tu thegong lo je, la bangso akija bangke theno tanglo, la si bebe la pencok je, karbiar thebhan kapasung cok, a BJP agok mel bangke cok je, kusingol bangke karbiar long aram si karije ko BJP bang, la penbolak Molin bangto thalo karbiang lo ada tu mari dai kopia posi tangka hede kopia posi sakuri ken tu bhanga dormaha pidhe khede kontrak ke ken tu bhag kopia posi kontrak bin pidhe khede bepar jaha ke ken tu dabe kopia posi nang hede pulote karbiang lo masih tuliran rongha heli si angpong si kontrak klaim lo lahaya kontrak apil ana bangke alam itu berdaya si cibiko alam itu si cerai det lapen halak karbiang lo nga adipart kaunselar ini dulu department tangkaan lapang sore ini dulu department Review atangka doa na bangke himonto bisa sorma phal thon lage na sobe na pot contract bila pithek daro na sobe na posis dorma na pithek daro na sobe na posi ka demo maramo tangka dero dutin na dukna ko no mang hangyo nasi karbiango arara tu aning samse lo kusi no bage Ondu BJP along ta chiosi BDA PSLC along wango Congress along ben chiosi APSLC along wango AFCC ta jutmo ma level of kusi no chiosi BD da ondu AFCC along da podo APSLC along wango Nasi non kilang MP election la bangke kemang hunjia la bollo APSLC highway po Nang itu ring phedoma ini tu bhai leki kopia pot protect na bingora tu chilo je congress ta ale velo AFCC ta ale velo APA BJP ta ale velo APSLC cholo na sopan ke ron ke ka bingora chilo nasi ini tu APSLC lo kewa ke claim kasih pintu batuman non kilang bono tuma itu bhag hetan no kopai ini do bhag no apornan ni dango lahelo to ke thandi do pega seda apora vidalo posi dini than pati ontu dilo lasinon kerang jila MP election ini tu je pahai na ini tu dong je pahai the pulote ini tundang di cepat kekeh pulote karbiang long arab itu
tu karbila peningong so jasmet tribal tulok itu akisum bantu hobilang lasimon BJP tu itu siapa pan cuhai lelo tu pen kapere si latu non kaprek kepai pen kether pen skin development ki pen asong inauguration haladak claim ni AP ke check up hala hai pen no orang tu rama pan ka panglu sai ba claim mo nasi dak itu maguru nang ini tu asong apartiro ram nang cingru pongo nang ceto pongo lapos ini tu mon tiang GFP election ke highway po nasi bida kasi tong doa bhanga niya kompe suri akiro PC kadong PC si dalam pe iton pongo karo Turun parti gol itu Vice President Rajas Vishal Kaya Patami alam ini sen itu pan lami tampung tayapot atau di parti gol selama itu silo itu masar apang japo tipo itu masar pan kadang kadang dek itu kadang kalau kita arja pepe alami pan rica le pepe kamsana itu pan itu si itu pan pertama dia pan lapen nami itu kadang tapi nami ribu hong itu dirumta Agak putar kereta ho, agak putar kereta, agak putar, turun risalah di sana, itu masalah. Turunlah jam di platform. Ini ame pakai pendai itu, agak tinggi itu. Orte inggir imarli atu. Tapi jinggi account oleh claimant ko. Kaningin nang iya point kedu sitan nge ihek nang koko. Ili tu la non ke non nomat kace plan number 1 ke lake hala long lake development amen NC karpi along lake ini tu pan kapace jorbor compensation to amendment la solama bang tirepik na la penelika semet rong asar tu masih kuningri alam itu bang la claim peminangi ini tu arong asar karbian long rong asar me pudadu kara pudadu la alam itu association itu masih tak kuningri lo ini tu pan long like non ke punang kokiti non ke pupilo la ke non ke destre pan ke destre pupilo la ke kasarwi dan along dia pansi ke destre area pupu kasarwi ke mana tu nama kasarwi ke Assam Sarwi Pudu Assam Survey and Land Records Pudu ahut isi ke nelisi hada a director lapenda diku joint director do office joint director do lada Rainbow Home School adu la alam itu kasarwi nangki petang etnan po sita non anta petang dede atike ahut isi ni dak katinido na bangke hala kasarwi ho nujok som nangki hala so nujok simena nujok pakan nangki kupete lagi suok ki amat komandi tu ka supply tu komandi mane ka supply government dulu lah council pe lone opilone kaipo si supply rong tu amat kaipo supply rong lo amat song lo sita 2 FTT karlo 2 FTT amat survey ta survey na
Sarwi sita mo pika ko konan lo mai do datang na sini du deret di aposta. La penapot kasarwi ta petang ni le. La so kasarwi ta petang tepen di sol bangke. Itu IM tu CM tu ujoi kilo la hehoi anong le la ke jok ta ahen pu avelo lake sorkari ang lelo ki pujoy ke pena jo CMEM tu mondo tu ani ke hang kumana pansi pata ki pipo ani ke hang ba kumat si pata ka tu endun po ani ke hang ateng pe pata pidet ni kilo lebate endet ni kilo endet po amat hana rong asana tu rong abino tu bangke alam itu ahabar lo alam itu rit kita na long lilo praho seta halada tikidam long leje tikilo lapen alam itu along le kali pupok titi ini tu kacini ni amat karbiatum tipubong titi karbita Kekang tim buke sita kekang tim sita hala along li lapen pata ke NG arona bangke jiwar pit sita karbiato bangke jiwar pit la salam ni patai lo keninge sita lo alam pina apa jo aron alam pina apa muni tu nang cini tu tong tek tedet lo lama non ke puturong de kila amerikana tu along lelo habar la apram hut la council pen pata kipia kam nan cengce ko ke alam itu habar sai sel awan noni kama ta ke council pen pata long lelo de nitu apram habar sita nitu along le kalilo kusima ta turong la lama non ke lagi kurang di ni tu apa tak ke jerso jo undo ke dah jerso long ni sita sijul kasilam ike lason pangkali sijul kasilam ke nang tu methang along li apram ben ke cerai bom nang tu ahapa la anta nang tu along li lo ku Jipulong nang ji lapen lapan apram ke tok pen pata awelo non ke tok pen pata endet nang ji pusi itu siksidul ke kaselam aman non siksidul selam tu dekta itu ke karbiatum ke kaji pusi ke tim al aron ke cewatula itu mage la cewana ni itu Yung si Kiwar Bonte non ke punang putubong ni ko non ke punang putubong no te alage amali ka wedek ke ahen pu wedek ke putubong ko yung si amehen pu wedek putubong long lok no te halabang so long le bang phanta piwara ta theklo non hala chief minister pisole along le kiri suri isi ke enlong lok tala porlo alam itu along li non ke pudun rong lo alam itu ki pudun nandia porlo tengko rong pararo aso arong asa lapen hanga injaya rong asa lapen ako rong do tulan alam itu putih nandia porlo laken itu ahabat apang menta ningkan paro penta posi alam itu ki pudun tip nandia porlo non ki pudun tip non pa ki pudun tip nanji pupete lagi bang at long dia ki joy ahin kuwa bi posi puturong lo bagi import langsung dak alam la si nili tum pubong lo nang litum hala ramhok kero serat nur pubong lo pata dipilih council dipilih pata le pata kali pata le pilo pata bagi ke hok bagi ante apram pe
karbia tompa lagi terang hemaram lo puji lagi timung hemaram lo puji hanseng aram lo puji halla kirai tik nangi ke han nangi bangke nitung habar lo la posi council pen non nitung pan patak tok penang pinangi la solong dia pa puji lipunangi la soal nang itu arong ke ang nangi la pen claim nangi John si claim kete la son non 1000 bigha bang thang bes ke pon dia buat ilo hala pu solar project apa hala ta non ke no le pu deta amunit ke karbiatum rong inkoi rapido karbiatum rong kris proxy la pen rematum rong sirket do la anta bage non ke la ke ahem tua be kupulun rong ani karbiatum da tikro tunde ani dipulun itu da ke kan tin pubo arong ke abide to si ke kan tin de rat kaciri long ni kacari ya pan ke arong ke duji kan de to si ke kan tin bule arong da be bule to le mat no nei kroi po pirke ga son apranga ting ke sulimbo melo che lar bongo hala ka che lar lo si li tu ka che lar lu tek na ko te ta long li ke apranga patta ka apranga patta non ne tin ni tu ke long be nang gi po ma ke pu ki ma si lo apranga ke tok pen patta nang pi pe po non ke tok pen nang pi nang gi pu si ra aso ka di man nang gi lalu la si kai la kubong lo la bang soba na ni se plan i ke ini tu haro kriser ke bra poke bra ke komuninkan ja hongko inko re si arni ini tu amit han karbiatum long lin pata ke ceron aron bar thik do la mazar ni ini tu masih MLA MDC EM tu minister tu kacini ne ki luo porlo la potsi tompan mikir okora punane pugil mikir okora ke la ronga so mikir bale pugali alinda ratun si okora bang sini e dola la si bang okora pugil itulo kacang lak si citin du ko la kacang lak hello ki lulo lalo long lia la penke arni si he ninje jete hello dak no ni ke EPHR sa presiden tu lo ko ni tu arjulo ko tu man ni tu ka tipin khat do ku bang ye ku ke ha ang sompen ku ko na ang sompen lo de tini ne hadak pen EPHR sia leader to man apran sita endet nangi ko anta ka chen wai do ku atema election BJP tu haira Bongo Sena tu hai bek nanji wala non BJP tu ke hai ke karbile ka hai kali lage jok ta chini lo karbile ka hai kali lage Bongo Sena ben Bihar ben ke wala tu si ke hai al election ke la potsi ini tu long ri kep ta chi pinan ko lo hala ke che to pa kecil puta apart bonga lata kado be kecil do mangali Bongo Sena kecil la ben Bihar pen jo ara kecil tu mo pen ini tu bogoya ke hai ta pulo lage bhaya pedi ko kumayam de bhaya boyu pedi la tu mo ba jira a problem ki tu ke kecil ta apart bonga la si ini tu pandang pikir ku bangki ku amen ke ku ni tu induk keneli le ku je ku ahok lo ne pe ne tini ne kita lagi kita lam si ka hilong chok anata la pen kursi timu le induk ke Vikramanse le induk ke ku la pen induk ke Rajan timu ku ni ini tu apa la bangki ku ni ne tu apa tu aprang ke la si non ke tikin ne dam ke kursi timu ha kursi timung ake hai pan nep down lo kit nep down lo ke down ke gari hum pocket bakdo woni jeng jet gari hum pocket ke student tu ke mu ewu samke
Di kali lagi student dong kali lagi. Lande bongo sena tu kipi tu nak gari lagi. Lagi. Ahok lagi. Nang itu mah takrani mene bongo sena tu populo ke nampak. Jadi kali la solma lagi. Bongo sena tu si election pakai hai lagi la tu mah. La si la tu halai. Inu bang ini kace construction lu poisa lo molo ke ni. La si halai ho poisa pensi nampil. Anke boleh ating ri bongo sena pina. Tapi lailo itu man bongo sena pun ninjeri pun itu mana pudi. Ninjeri ninjera nelo pun ayo po bang malo dorsing rong hang emeli. La pentuliran rong hang. Bang hala bongo sena pino tu ni sininya tu pening itu mana puri pupu te pina hala tu mage. Nakar di itu dari rong tu siki pudun tu. Alang itu si bongo sena sakor si man si kipudun tu yo ke pelangge asakor lo ke dila asakor lo bongo sena sakor la pen ani si pulo la isolaba la student pulo KSA ke nitum inghon lake KSA ke aman pilo neliamata Silong ke doon hot KSA Silong branch sa presiden no nilita ningkan crop tak sote nilita la pension hakasi bikrom hanse talo la alam itu mana KSA tu mai selo itu aman pi sita no na KSA bangge hana ke punya KSA kwedi ke bangge karbi gali jado kitne par buah la la ke kitne par student lagi student lo kidnapper association lagi lasi lagi la bangso kidnapper association itu student men MC student itu panan long kicu lagi itu condemn lagi anom tapi yuno lagi itu cecak ni ada mana tak orang KSA lo ke ni cecak ke nang itu kalau si kidnapping claim cok pokoknya claim no kidnapper association lo lah bangke student kali lah bangke neto man student itu mana nong pijuno nanti lapen apo pe itu na cerenan ko student association no pidun pomat kidnapper association no papidun rong lo teje plan pelo lapan cerenan ko student itu mana cerenan ni kidnapper association atau mau kidun dengan siapa? Lapen non amisi pro ani dak daralang solo festival apan reception committee ke form ho cultural kamu di lake ni cultural kamu ni pandangan halo ni kajulo ni front row Francis kan hidup daki ninot masih hidup lo amat pilo tuliram lo hangepu la so bongo sena puningge back di bongo sena puningge back angke hala Silong karbi bhawan ka selam da bongo sena phan pijak ko kusi nale pudun to kubali alang like akal car lo lagi putok akal mage di la si cultural committee meeting lo si laninge rong lo ke kaninge nang yanang gali lagi PSRC pun ka etek ya meeting gali hala di neli ke sini ko cultural kampon neli ta dodon joy lo neli ta ko coba on pule lo dan neli ta aku tuliran lo hano sale po neli amanta di sunun tu ke plan lo de ko indai dun bok po angke nasi lagi indai dun dak lo dodon joy lo neli tu ko pia bosi Silong karbi bhawan ke sengra bongo sena phan jor deti atu pudam pilo alis pide di pu pilo de dio pu apran siala halada karbi students atu phan de hostel ki kimji po ko se along le ke tik la student atu logo por hija phan Silong logo por hija phan si halada hostel silam nang di puskipu
labang hello nomor 1 na silang nai aman alam nito bawon silang ro depilo lagi itu munit man ni dodam po jatam po ajat horai junam po jatam po di akahin mo taklen pijimeni aja to mangge so ta do ko piti bawon lo langun penimiti age karbi student do mangge awe tu dekto karbi student do a hostel apa namang prividaksi alam itu pantoi plung do ang ikipiga suri pocket ala karbi student do man kun na do suri pocket pele ni kana jon ke ren ko yo bhara kipi un e la panke amat alam itu aja tu na po helo me ja tu angke ko pia basi itu kipu yes student apan siki ki biprang ye bhavan kimro bhavan na nangji abalo seta la bange second dulu ke nangji student apan kim bidana na korlo adema student dong ke arta na nangke ala ke khanu ne de ki arta hala to man student ke don arta ke ko muli ko hino nangji munang kim den na ko hi pulo te sa in pula kalima bana di arti ka por de tu nahi la sini kita lochar di celebrity ko kam hon ko de ilu di the Charlie celebrity ko kam hon do ji mo na pan ke kon ke pon e pon a ting kari de char belino dun po lo ka Charlie ni nang supi no kapot si ay pan de mo kati nang lat na ke dukang puso ako beban pene na pantilong pawardo nang pankang andun sige lun nangi kakit nek along lun di ma lun le ante lasi ko pilo ni tu bulan de bomo sena pan pipo ni tu teglong elo na ni tu pen nak le dan kami ha bo hati chan maria long karbi bhawon inut porespal ko pan sir char pen dewan alangi fansi list elo non ala karbi bhawon poke non ke happy loss to jamen gitu kalimala pm do bomo sena panada ni tu le pudun de so de silong de tipo blo la tu non ni tu pudun kok si hai de chok la tu la so tu ram tu aku thik helang non ta ni kan po pi le ni tu ke ni jang le ma ti di pi joy le ni me ya thik thik la si tu lang dun kri na ji la pen ini tu eviction alam hai weekend indi on that po indi time lo la si 60 anam la pen UCC RDC ne tu UCC apansi jasen met rally dolo amaha pige UCC abang ekran tu ho that to hala chief minister 1000 bigha ka chu pachong dua lambang si klang turong la jasen met hala bang asamis tu man ani dok ping la bang ni tu manahang pi lo ayo ni tu long TV channel long lam nang ni tha ku ni tu ni ye tu nang ko ga da di la pu la si la so IUCC la ke ini tu ke la ke de un e la so kota aku ini tu ke thang tu bong nang ila kita nono ba ke thang ni pulo tan te aku according ko la posi neli pini ke ningke tu ede ko laan ningke sini dalam kantol kado. Coba pakai keluar itu masyarakat, mesen dan itu apa? Eke thang bonapo, masih itu amai dan itu loh itu bab jam mengelan,
atau betah arja pesela atau arja betah itu amai Ijulo, itu slogan hangonan di mai polan tetana handelo lasi nini labang sopo rohut ladat labang sopai ke pacu dia pam kasih pintu ke korte ang jiro tundu alam itu pada stage aprangan bangsa di mesenji finance committee agro betul David Qatar lapen Kelvin Timbu betul apa grup doan Kelvin Tompi apen searching de Renus apen de itu sisi alam secretary alam itu mana ni wang resort mesenji apen contoh kini maka stable anak resort mesenji alam itu kasih pintu finance kiri atau kalau kalau kasih pintu tu land kiri atau kalau carriers tu lapen pendel kalau nak cerap tu sabu kalau nak cerap tu lapen konsi alam itu dote sampai pen ini long unan menjaga unan itu konsi roha lapen Stephen Pancho alam itu apa ni dah kira je Pancho ni rilo lapen lapan decoration long nak cerap tu ni baru ni tu rini roha tu karku roh pipi kapen atau kau pertima alam itu seminta mampu alam itu mana yang pramerta alam itu kasih pintu hakirat tu berdojo itu apa labangso program itu kami pilo lapel langsung taksi mana yang kesang mana yang hal mana yang langsung sakiat apa yang hakirat tu tunggu alam itu apa yang kiro pipa pilo alam itu apa itu masih kepepen rencana bisnis Jono, alam itu apa? Normal itu patuaran pecah nanti. Slogan handal itu, do kawe, itu slogan. Ekipnya pun siapa? Itu sisi lo secretary, alam isi. Gapon pun, tapi Jono lo pilih itu apa? Jumesen, dan ketua itu apa lagi kita pipon apa? Lapen aku sensitif pen, nama itu kewan. Lapen pilih BJP Kongres. Atau kalau SDC pen, kacau pen PSLC, nak kejoin abang buah itu, ada apa ni? Nak itu pansuri curi akiru di parpin tu. Si nolong itu slogan hampir, ini tu amai tadi pacekap orang. Orang aprangan kan sesuatu mesenji, nak itu hal fisik itu tu kami aprangan lain protes mesempo. Apa? Apa?